Yesu
kumwesha anaacha anaishi chicken muhogo mcheli n'umuntu wa ndani akumwesha anadosha kutima niyo mpamvu uchugawilia chakula n'ugaburira umubiri uyu mubiri uzabona uti mushere rumeze neza ariko munda umunda uzawucishiza niyo mpamvu ujya musubira kama vile sisi na karibia abari kuturushaho umwanya kimega ndiyo neno la Mungu. Baada kumikisha yachi Tarudia kufundisha kwa hiyo tumaze nini kwa kuwa ndio tunaweza kusimama nataka tuwe na msimamo kabisa kabisa mbele usipeperushe umuntu acha kwazi kibazo kuuliza swali na wewe ukienda kuchana nuko nise kuja igigisho imeze kuti kugoya igigisho kufondasyo utafiti igigisho akaza kose akaza kose chukua aliko igigisho lakini fundisho inaturudisha kabisa kumsingi pale ijambo tumana datana Mungu kwenye lianzia ijambo tumana neno la Mungu kwa datani halo kuanzia hapa ijambo tumana kwa datani kuanzia ijambo tumana kwa datani ijambo tumana datani Yerusalemu anise wakuja kutamka Yerusalemu ijambo tumana datani anaanza kutangaza habari njema. Amen. Bado tunaweza kurudia. Ndio sababu kila Mkristo anaweza kujua chenye cha hivi, anajua hivi nikikusia niko nachokoza imani, niko nachokoza Mungu hichi nikivuka niko nachokoza Mungu tutakuona kuna tuko bado tunaweza kurudia. Amen. Amen. Tusimame tusome neno la Mungu. Tutasoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 20.
kandi umwuka wera abane nawe, kandi umwuka wera amuyobore. Natwe twisabiye umutima w'ubugingo uva muri aya magambo mwami. Turacyumva inyigisho z'itorero, ngusabye ko buri wese umuhereza gutega amatwi, buri wese umurinda kurangara no kujya mu bidafite umumaro, ahubwo uduhereze gutuza no gutegera amatwi ijambo ryawe. Tugusabye ko utugenderera twese kandi tukugirira umugisha muri byose, kuko tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Turica. Imana ibaha umugisha kandi mbifuriza kumva amagambo y'Uwiteka neza. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Kwizera kuzanwa no kumva. Kumva ijambo ryanjye, ijambo rya Kristo. Ntari ijambo ry'umuntu, ntari intekerezo z'umuntu, ahubwo ni ijambo rya Kristo. Nuryumva niho urizera. Amen. Dusomye amagambo mu Befeso ari kuvuga ati kuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe buye rikomeza. Bene data bashiki banjye, twubatse ku rufatiro rw'abantu, twubatse ku rufatiro rw'umuntu uwo ari we wese ukomeye, twubatse ku rufatiro rwa Branham, twubatse ku rufatiro rwa Frank, twubatse ku rufatiro rw'abasaza bacu, ahubwo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Amen. Twubatse ku rufatiro rw'umuntu uwo ari we wese, kuko uwo muntu azapfa. Amen. Niwubaka ku rufatiro rw'umuntu, niwubaka ku rufatiro rwa Kristo, ejo kundi ukazapfa, hanyuma nawe uzagwa. Nuko wubatse ku rufatiro rwa Kristo, nikubaka ku rufatiro rwa Frank, none uwo yagize umurimo gwahagarara. Wewe kubaka ku rufatiro rw'umuntu, iyo kubaka ku rufatiro rwa Branham yarataye, ariko kuko ku rufatiro, kuko kubatse ku rufatiro rw'abantu, ijambo ry'Imana rirakomeje. Amen. Kubaka ku rufatiro z'abantu runaka, ahubwo kubaka ku ijambo, kubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Hanyuma Kristo akaba ibuye rikomeza ukuri. Amen. Aho ngaho ikorero ry'Imana ryubatse. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero, si inyama n'amaraso biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru uguhishuriye. Kuko ikorero ry'Imana ryubatswe ku rutare, urwo rutare ni uruhe? Ni Yesu Kristo. Ikorero ry'Imana ryubatswe ku rutare Kristo Yesu. Amen. Guhishurirwa kuva ku Mana. Buryo umuntu udashobora kumenya ijambo ry'Imana, gusobanukirwa ijambo ry'Imana, Imana itaje niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero, si inyama n'amaraso nawe utishyira hejuru ngo nayishuri, si inyama n'amaraso, ahubwo yari Data w'ijuru. Kama baba akufunulia, si batachunguzi. Hakujua kitu. None Petero, Sasa Petero, kurungo rutare, ile mwamba, kurungo rutare, urwo rutare rwaguhishuriye, niho nzubaka itorero. Amen. Kurungo rutare rwaguhishuriye, niho nzubaka itorero. Amen. Itorero ryubatswe ku guhishurirwa, ryubatswe ku muntu, ahubwo ryubatswe ku guhishurirwa. Iyo kubaka kuri Petero, Petero yaragiye. Petero alienda. Sababu Warumi walikosa bamaze kwica Petero, wakiua Petero, bagenda bashaka amagufa ya Petero, wanaenda wanatafuta mifupa ya Petero, tuyubakire tuijenge pale kuko nta mwicurirwa hakuna kufunuliwa. Amen.
kandi itorero ry'Imana nyakundi ryubatswe ku rutare rwishurirwa. Amen. Mungu awabariki. Aho ngaho rero niho rwubatswe. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese uziringira runaka, igihe uzamwiringira ukamushyiramo ibyiringiro byawe byose, igihe azabura Wakati atakosa na wewe utakosa. Ujye njya gusenga Unaenda kuabudu uriko kumbukanira ariko ujya gusenga ukareba unakunjira fulani yuko pale kabisa. igihe azabura Wakati atakosa uzabura. na wewe utakosekana. Niyo mpamvu ndabinginga Ndio sababu na wasii Sigire Imana yonyine, yiyingire Yesu Kristo wenyine, kuko ari we waguhamagaye kandi uzamukorera. Amen. Kandi uguhamagaye undi kandi ubwo twizeye umuntu hatuamini mtu. ahubwo twizeye Imana yacu. Tunaamini Mungu aliye Amen. Kuko kubatse ku rufatiro rw'ijuru n'abantu, ariko Kristo Yesu akaba ibuye rikomeza kushika nguvu ile pembe. Paulo yandikira Tito anaandikia Tito anasema ariko weho lakini wewe uvuga iby'inyigisho nzima, useme unasema mafundisho ya kweli, uvuga ibihuru unasema vile kutana n'inyigisho na nzima. mafundisho ya kweli. Bene tano Wandugu, hari inyigisho nzima kuna mafundisho ya ukweli ariko n'inyigisho nzima. na kuna Ibyo bintu mafundisho ya bibiri roho. birashana. Vile vinaenda pamoja. Amen. Amen. Hari inyigisho nzima ariko n'inyigisho nzima. Na kuna mafundisho ya uongo. Paulo ashima Tito, Paulo anashukuru Tito. Wewe Tito uvuga ibikwaye unasema vinayofuata n'inyigisho nzima. na mafundisho ya kweli. Paulo ageze hakurya Paulo akifika aravuga ati mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu Kristo, aho guca byahandi tangira yacu tuyihimbira oya tugenda duca mu bapfani aho ngaho n'ukimu aho ufatire k'ubuzima bwanjye agakurikiraho bagenda agakurikira bambaye ikibasi umwo mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze. Amen. Dufite inyigisho nzima. Tunafundishwa kabisa hiyo haya. Kuko inyigisho nzima Kwa kuwa fundisho hiyo haya. yavuye i Yerusalemu. Kutoka Yerusalemu. Aho ngaho ngo yatangiye. Niyo mpamvu Ndiyo sababu kwizera Imana imwe naamini Mungu mmoja yambaye umubiri aliyevaa mwili iza hano ku isi anakuja hapo ulimwengu. iraducungura Anatukomboa. yemera kwita umwana Kuita mtoto. kandi ari Imana. Tena yeye ni Mungu. Niyo mpamvu Ndiyo sababu kwizera umubatizo mu izina rya Yesu Kristo Batizo katika Yesu Kristo. kuko ariko babanje Kwa nini walitangulia? niko Petero yababwiye ati Petro mukanye aliwaambia ibyaha byanyu mwe buri wese ndani ya hii abatizwa mu izina rya Yesu kila Kristo mmoja ndani yenu mukanye ibyaha byanyu wote kusamehewa dhambi zenu. utarabatizwa mu izina rya Yesu Kama Kristo tunasema ile jina urayegomeje tunakuambia ukweli. jina ni Bibiliya ibyaha byawe byose Dhambi zako zote biracakuriye gari juu yako. nawe utari wabatizwa mu buryo bwiza Batizwa ndani ya ile jina. ukaba warabatizwa mu buryo bwiza Batizwa ndani ya Utatu Mtakatifu. ibyaha byawe biracakuriye. Dhambi zako ziko juu yako. Ni ukweli. Petero yatangiye umurimo Vile Petro anaanza kazi muri iyi Bibiliya ndani ya hii Biblia igizwe n'ibitabo na mirongo itandatu ukiwa na vitabu 60 na mirongo itandatu na bitanu 66. ntawanyereka n'umuntu n'umwe Hakuna mmoja tangu mmoja yigeze kubatizwa mu butaka aliwahi kubatiza ndani ya jina la Utatu ngo Mtakatifu. kubatizwa mu izina rya Data Jina la Baba na Mtoto na Roho Mtakatifu. nta n'umwe Hakuna tangu mmoja. muri Bibiliya Hii Biblia. na muri hano n'umushiki Kama uko hapa kwa mgeni, uzaze umbaze kuja hapa uniulize. n'umunyereka Ukimwonyesha yeye, nanjye ndabatizwa muri nami aya nitabatizwa ndani ya jina tatu. n'umunyereka Ukimwonyesha ndamusayira inzira cye cy'idini nitakataa nta n'umwe hakuna tangu mmoja. umubatizo w'ukuri wemewe muri Bibiliya. Amen. Amen. Kwizera Bibiliya Naamini Biblia niryo jambo
inyigisho yacu. Ile ndio fundisho letu. Tunaamini. Acha tuendelee ndani. Wagarukiye. Turudilia. Ejo twagarukiye. Kubatizwa n'Umwuka. Kubatizwa na Roho Mtakatifu. Ko arimo wakuwa ni yeye kwinjiza mu mubiri wa Kristo. Anatuingiza ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Kuko nico kimenyetso. Wakuwa ndiye ishara. Imana yatanze. Mungu alipaana. Kwemerera. Na ukubalia. Kiguhereza uburenganzira. Ya mamlaka. Kwizera kwawe kwenu. Kama kuamini kwako au igihe Abrahamu yumviye Imana. Wakati Ibrahimu Imana ibwira Abrahamu ati Abrahamu sohoka muri Uriya w'Abakaldayi usige sonanye nzakugira ubwoba. Imana yagiranye n'amasezerano nawe ariko Imana ikomezanye na Abrahamu iteze imbere Abrahamu akomeza kwiringira Uwiteka ageze imbere. Imana yamubwira ati ntanakomezanye nawe nta kimenyetso nawe nta kimenyetso uhaye none ikimenyetso uhaye ko mnemere ukwizera kwawe n'ubuke. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo kuko kwizera kwa Abrahamu yizeye Imana bimuhwanyiriza no gukiranuka kiyagarukiraho ubwaho atera intambwe Imana imuhereza ikimenyetso cyo gukira kimutandukanya n'amahanga yose. Amen. Ntabwo Imana iduhereza Umwuka Wera wo kudutandukanya n'amahanga yose. Kandi uwo Mwuka Wera ni ukwinjiza mu mubiri wa Kristo. Amen. Yesu kwa ndipo tulirudia. Tupiga hatua. Kwizera. Tunaamini. Amen. Kwizera. Tunaamini. Impano 9. Karama 9 za Roho. Amen. Tukongera kubiri. Tunatia jiwe kwa wengine. Abo twatangiranye nabo. Tulianzia kwenye tunaanza nao. Ngo bazi ndio wanajua mahali tunafika. Naho wowe lakini wewe unakuja ni moja. Kwizera impano 9. Naamini karama 9 n'ubukozi na 5 na utumishi 5 huduma 5 na kushika nguvu kanisa. Amen. Tulibona mu Bakorinto wa mbere. Tuliona tena Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Nene data mwini adushaki. Ndugu hii atafutie mahali. Ndi adushaki mu Efeso. Atafutie tena wa Efeso. Shemine sura ya 4 na 10. Nani mbele 11 na 12. Abakorinto wa mbere. Wakorinto wa kwanza. Umurongo wa 4 ugeze kwa 14 hata wa 10. Sobemuzaje. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. Kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agavuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Amen. Karama 9 zimana ishira mu itorero yawe ndani ya kanisa lake. Izo mpano Imana impaye impano yo gukiza indwara hari n'ubuhaye kuri wowe si yawe ahubwo ni itorero nizo gukorera itorero. Amen. Ko cyanditswe ngo Imana haba guhanura
ni Imana yakweretse. Ile Mungu alikuonesha. Atari amakuru wakurikiranye Habari ulifuata kupitia YouTube. ahubwo Imana yakweretse nizuza hano ugahanyura ukaza ukavuga ati Uwiteka aravuze. Bwana anasema Amen. Abakozi b'Imana babara aha kandi utampanurira hanze. Oya abanyamadini ntabwo bazi mvuye nadusabe mu muhanda ko ndaguhanura toka pepo mwiteraniro n'umuhanuzi mbera Dusa. nabizi Unajua baba yako alikufanyia vibaya. hiyo ni Satani. Yule ni ibilisi kabisa. Kuko Imana Anataka kusabe na baba yao Imana yacu irahuza haitandukanye. None nawe unakuja dusabe yanditse wabo uravuga ngo ni sowana z'Imana. baba yako anafanyia vibaya. Imana yacu irahuza ishaka gusenga Mmoja. Amen. Amen. Harimo umuhanda Sio ndani ya barabara, iteraniro ndani ya kugira ngo kusudi abana b'Imana basuzume wachunguze ibyo uvuga ikaruke. kama ni ukweli. Amen. Indimi Lugha kwemera n'indimi tunazungumza lugha z'umwuka na roho. ukaza ukavuga Igiheburayo Unakuja unasema Kiebrania. bene data Wandugu. si ukwiye kuzisobanura. oya ntari Sio wewe lazima utafsiri. Amen. Umusere arashobora Dada guhagarara anaweza kusimama Imana yamusize akavuga umurimo anasema lugha. ariko Bibiliya yatubwiye ngo ube wasenze kugira ngo Imana ihagurukije yo kubisobanura. ko kuri Amen. Ukavuga indimi undi mwene data akavuga agasobanura. Ariko abanyamadini baravuga indimi abana n'ibisobanuro bamenya iteka babesha twebwe iwacu byose Imana yashyize kuri gahunda turabisha kuri gahunda y'ijambo ry'Imana. Amen. Umwe arashobora guhabwa impano yo gukiza abarwayi ukaraba iki kiganza ku barwayi ako kanya bagakira. Umubiri wose ukwiriye kwishima kuko umubiri ukorera mu bumwe. Amen. Bavuga ati dufite Gerard afite impano yo gukiza indwara. Amen. ntajya kubikoma bakiza abarwayi. Imana yakwanze Mungu akikukataa izaguha impano itarakiza. atakupatia karama bila Umenye ko wapfuye ujue kama unafanya. ariko Imana ntigukunda izaguhereza impano yabanje kugukiza yabanje kuguhereza agakiza icyo uzakora cyose ntabwo hejuru ahubwo uzavuga uko Pawulo yavuze ati n'ubundi bw'Uwiteka. Amen. Izi mpano cyenda Hizi karamu 9 Imana yazishyize mu Mungu itorero alitia ndani ya kanisa zikomeze kusudi zishike nguvu umubiri wawe mwili wako. kandi zikomeze Kusudi zishike nguvu itorero kanisa ryawe. yake. Amen. Amen. Abefuso. Waefeso. Abefuso chini. Na neno Waefeso sura 4 11 na 13. 11-12. nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora imirimo yo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Nuko aha bamwe Sasa anapatia wamoja. aha bamwe Anapatia wamoja. aha bamwe kuri intumwa Alipatia wengine kuwa abandi mitume, babigisha wengine kuwa abandi wanabii, kuba bungeri. wengine kuwa wachungaji. Amen. Amen. Ni imirimo itanu Ni kazi au huduma. ni amabere atanu Imana ifite kugira ngo abera batungane rwose bagere
bishitse bakiramo kamilifu iyi ni bitanu na ziri mbana cyenda kabisa birakorana. vinatumika pamoja. Amen. Amen. Iyi ni bitanu Hii huduma tano arizo zikomeza itorero. zinashika nguvu kanisa. Ntawashobora kugiha Hauwezi kupatia. Imana ntiyiguha. Mungu ndiye anakupatia. Aho niho Frere Branham yageze arahatinda cyane. Alifika na wakawia sana. Aravuga ati Anasema hivi, ukeneye kubwiriza. unastahili kuhubiri. Ndiyo ni byiza. Ndiyo ni vizuri. Umugambi wawe ni uwuhe? Shabaha yako ni ipi? Intego yawe ni iyihe? Hivi. Ese ukeneye kwishyira hejuru? Unataka kushiriki. Ese ukeneye kwihimbaza kugira bakubone imbere? Intego yawe ni iyihe? Ukeneye kubwiriza? Ukeneye kuvuga indimi? Ukeneye guhanura? Intego yawe ni iyihe? Shabaha yako ni ipi? Kuko icyo Imana ireba. Mungu anaangalia ni shabaha yako. Amen. Tugeze hirya ho gato kuri Yakobo. Ile kidogo kwa Yakobo. Baramubura ati Wanamuonya ukagira abigishwa benshi. usiwe na wanafunzi wengi. Walimu wengi. Ibintu byose Ndugu, kila kitu chochote Bwana yagishyize ku mugambi. Mungu alikitia kwa utaratibu. Habamo kuba Na mmoja wamoja wanabii, mitume abahanuzi na wanabii. nuko habamo kuba intumwa Wanapatia moja kwa n'abandi kuba abahanuzi kwa wanabii. n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza n'abandi kuba abungeri Wengine mkuu wa n'abandi mchungaji. kugira ngo abera abatungane bose Watakatifu wakuwe gukora umurimo gukora umurimo wo kugabura kufanya ile kazi ya pakula ya Mungu no gukomeza umubiri wa na kushika nguvu mwili wa Kristo. Amen. Ndio mpamvu hazaboneka umufurere. Ndio sababu kupatikana ndugu. Anasema mimi Mcheni evangelist, mcheni pastor, mcheni mwishi, kama ule ndugu yuko na mapepo mchafu. itore Kanisa uko Frere Frank na Branham karibuka itore giteranira ibyo lile ni mpano y'ifite ibyo tore y'ugusengera ubwato rimenya gisade afite impano y'ukwigisha kumbuka afite impano ya evangelist Na karama ya kuhubiri. itorero rimenya Kanisa linajua. aho wewe utazanya evangelist Mimi niko mpasha habari. chende pastor Mimi niko mchungaji. abatayimu Niko na pepo mchafu. iyi ni impano Hii huduma tano. impano y'abafungu Mungu alizitia ndani ya kanisa. kugira ngo Kusudi bikomeze fike nguvu umubiri wa Yesu Kristo mwili wa Yesu Kristo. kongere gatoya Tuongezeke kidogo. kwizera umuhango w'ifunguro ryera nijoro ndetse kwakira umutima udasenwe kandi na vino Chacho na kandi mvili na vino Tena kozanya ibirenge byacu na kuoshaje watakatifu. kweli wacu Sisi kwetu ibyo kwizera ile tunaamini kwizera ameza y'umwami meza ya Bwana n'ameza ya kama vile Yesu alifanya. umutima Mkate udasenguwe sio na chacho. ntatumeze nk'ababatista Tuko kama wale wa Batista na wengine wanaenda kununua makusudi, kununua mikate huko kusoko. Wanasema tunataka kupokea meza. bakazana n'ibingayigayi bona ameza y'umwami Meza ya Bwana. oya Hapana. twebwe ubwacu ni twebwe twitekera uwo mutima Ile mkate n'ifu idasembuwe kabisa na unga sio na mkate. tukarangisha amavuta Karanga kwa mafuta ya herayo ya elayoni gusa tu n'ifu y'ingano na gusa ikwemerera gushyiramo n'umunyu ikwemerera gushyiramo icyo ari cyo cyose umutima udasembuwe mkate sio na chacho. Muverineri kwizera Ile ndio tunaamini. kandi twemerewe Tunakubaliwa. iyajya nijoro Kula usiku ari ku manywa sio mchana ari ku gitondo ahubwo ni nijoro amen kuko yesu kama vile Yesu azamutse muri cya cyumba baada vile chumba usiku ari mugoroba kuwa magharibi igihe jua linaenda pita lichache jua linapita
ngo bajya meza y'Imana Wale kwa kula meza ya Bwana. kandi Tena tuzana vino tunaleta vino. vino Vinyo. vino y'amakafe Ile mvinyo itakunywa kabisa kwa kumva ikugezemo kugira ngo ugire Uwiteka. kuchezea Bwana. Amen. Amen. Amavuta na vino Mafuta na chini. ni vino kunywa Kunywa. kuko Umwami Yesu yabitubwiye itegeko aratubwira ati aya ni amaraso yawe Damu yangu. uje mubikora no kunywa Bakora. aravuga ati uyu ni umubiri wanjye uje mubikora no kunywa. Ibyo ni itegeko ry'Umwami yaduhaye Sheria akatupatia. uko byanditswe Kwa inaandikiwa muri Yohana 10 Yohana 13 Yohana 13 umurongo wa 14 mstari wa 14 hadi 15. n'Abakorinto ba mbere Wakorintho wa kwanza umurongo wa 11 sura ya 11 hapa acha tuwasome. Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa kwanza 11 umurongo wa 20 mstari wa 20 na 3. Mwiza Yesu Kristo. Nuko icyo nahawe n'Umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yeze umutima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye batagiwe muje mukora mutya kugira ngo munyibuke n'igikombe akigenza atyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanjye muje mukora murya uko muzaja munyweraho kugira ngo munyibuke. Amen. n'ibyo Ni nini? Mnasikia? ibyo nibyo kwizera Ile ndio tunaamini. kwizera Tunaamini. William Marion Branham Kama William Marion Branham ariwe ntumwa ndiye mtume yo muri Malaki ndani ya kitabu cha Malaki. Malaki Ndani ya kitabu cha Malaki. Biblia ya Mungu Malaki ni ile Biblia sasa ni sura ya 3 kuri 20 Malaki Malaki ibice 3 23 hari kivuga unasema dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragira uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iy'abasi kugira ngo ntaza kurimbuza isi umuvumo. Ibyo turabyizeye ile tunaamini. wanaga kurwanya Kubanisha wamuga munsi kuna kama Wamurangiza. kwizeye ko Frere Branham kama ariwe muhanuzi w'igisenga nabii wa kizazi. Iwe. ni igisekuru cyose Kizazi chote. ariko abagira umuntu kumenya Walikuwa na ile ya kumtambua ni bakeya ni wachache. ejo bundi twakiri muri Sunday school Juzi tulikuwa ndani ya Sunday school. Mtoto mmoja anaweza swali mbese Branham anasema Branham ni umuhanuzi wacu ni gusa nabii wetu tu cyangwa ni wa au twese ni nabii wa sote? turamubwira ati Tunamwambia eti ni uw'isi yose ni wa ulimwengu mzima, ariko lakini abamumenye waliomtambua bakeya wachache. kwagira ubuntu Tulikuwa na yeye kumenya umuhanuzi. tambua nabii. Amen. Amen. Nzabatumira integuzi Nitawatumia mtangulizi. twarabonye ibisezerano Ona hii ahadi. hari ahandi Matayo Mahali Biblia. Matayo 14 Mathayo 14. Matayo 14 umurongo wa 10 na 11 hakuvuga ati abigishwa be baramubaza bati niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza 11 akavuga arabasubiza ati Haya akawajibu koko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya
Eliya ndio Fred Branham kwao. ndiye ndugu Branham tuliona. Amen. Amen. Kugira ngo atunganye Mungu byose. arekebishe yote. Uravuga ati ko nazira rya Nasema Branham. hivi, mbona kama jina Branham liko? Umwuka wa Eliya Roho wa Eliya ukora inshuro zitanu. anatumika kwa huduma tano. Umwuka wa Eliya Roho wa Eliya ukora inshuro anatumika kwa namna tano. cyangwa ubukozi bwa Eliya ukora inshuro zitanu. Kwa namna tano. Ubwa mbere Ya kwanza wakoreye mu Eliya utishuri. Eliya wa Igihe kishu yazamukaga kambere, igihe yaganuraga byose Isiraheli, igihe bari baravanye n'abazima bazanira abana ba Ashera, barongera asanira igicaniro. Bwa kabiri umwuka wa Eliya wakoreye muri Yohana Mubatiza. Yohana Mubatiza araza avuga ati mutegure inzira y'Uwiteka. Amen. Ubwo ni ubwa kabiri. Mara ya pili. Bwa gatatu Mara ya tatu. wakoreye muri Elisa. Anatumika ndani ya Elisa. Elisa Elisa akomeza umurimo wa Eliya yasize. Amen. Ubwa kane umwuka wa Eliya ukorera muri Branham. Branham aza avana inyigisho zose za Kiroma, inyigisho zose zahimbwe. Asa ari kwerekana inyigisho nziza. Anakuja na kuonyesha kama kufundisha ukweli. Amen. Amen. Umwuka wa gatanu Roho wa tano. kuri Eliya Juu ya Eliya na Mose. ni Eli na Musa Israeli ndani ya Israeli. ngo bazaza Ndipo kubwiriza watakuja kuhubiri Israeli, babereka ibyo bakoze. wanaonesha vile walifanya, Abana ati wakiwaambia hivi, uwo mwana kumbe mwenyewe mlisulubisha umwami wanjye ndiye mfalme wenu. inshuro zitanu. Kabisa huduma tano au kazi tano. Amen. Amen. Eliya w'igishumbi Eli wa Tishubi uraza anakuja ukorera muri Elisa, anakuja ndani ya Elisa, uraza leo inakuja ukorera muri Yohana ndani Mubatiza, ya wabatizaji, uraza ukorera muri Fred Branham, ndani ya Branham. ukorera Nakuja izongera tena taongeza Eliya na Mose Eliya na Musa bazafukaje watafufuka waende kubwiriza kuhubiri Israeli. Israeli. Amen. Amen. Umwuka wa Eliya Roho ya Eliya hausanzwe, haiko ya kawaida. hautinya, hautinya. Hakuna kuogopa, hakuna wa kuogopa. Amen. Amen. Kwizera umukozi Tunaamini huduma bwanditswe muri Matayo inaandikiwa ndani ya makumyabiri na Mathayo kane 24 na makumyabiri, ibice makumyabiri na bine guhera kuri makumyabiri na gatanu. hadi 25. Ubwo bukozi turabwizera cyane Ile huduma cyane tunaiamini. bwakoze umurimo ukomeye. cyane Fanya kazi ya Mungu. 45. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge sebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyabyo, uwo mugaragu arahirwa sebuja nasanga akirikora. Amen. Ubwo bukozi turabwizera. huduma tunaiamini. Amen. Amen. Frere Frank avuga uko Imana yamubwiye n'ukuri. Ndugu Frank Aravuga ati, mwambie na maskini. nagushizeho Anasema nilikutia bijyanye na Matayo kufuatana na 24:45 na kane. Napenda sana. Uwiteka agarukira. Bwana acha pale. Frere Frank avuga ko ijwi ry'Uwiteka Anasema kama sauti ya Bwana. riteye ubwoba. Kuko we Juu yeye yarabyumvise. alisikia. Amen. Ubu bukozi turabwirije cyane Bwana ibyaje funuo ibyashuwe funuo 14. 14. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo amubwire abari mu isi, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Iki cyanditswe nacyo Hii maandiko nayo cyongerewe kuri Matayo inatoka Mathayo kira mwene data Frank.
Wera Frere Branham kwa Branham we yarabihamije aravuga ati yari mbiyereko abona ikintu cy'ikidage kizunguka muri Afrika yose. Amen. Abona ikintu cy'ikidage. Amen. Kuko abana b'Imana ni abana b'Imana. Ni abana b'Imana. Niyo mpamvu turasangira n'imikona. Turasangira n'inyoni. Rero mwene data yazungurutse isi yose no gusezera umurimo cyangwa aravuga ati ubutumwa bwose ubutumwa bumaze kugera ku isi yose. Cyane n'amatanga ku umurongo wa 10 na 4 umurimo w'Imana umaze kugera ku isi yose. Hari kuvuga kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose ngo imperuka izaheraho ize. Amen. Ubwo rero ubutumwa bw'ubwami bwamaze imperuka irangiye. Mwisho kuvuga ati ndugu Frank anasema turi hafi cyane tuko karibu sana kugaruka kurudia umwana wacu mfano watu Yesu Kristo. Hafi Karibu kuko ibi byose kwa hiyo ubutumwa bumaze kuzunguka isi yose kandi barabyumvise kugira ngo bube ubuhamya ikuwe ushuhuda mu mahanga yose. ndani ya mataifa yote ate kuzaboneka kupatikana niwe wiregura wa kujitetea. Amen. Amen. Imana yakoze byose Alifanya vyote uko yabishaka. kama vile alipenda. Hapa kandi gatoya Hapa kwa kitu kidogo shaka kugira ngo basome reference atari kwamiriza umukozi bwa mwenda tabura nawe. Frank akishuhudia Umwami wacu yabereye maso ijambo. alikuwa macho kwa neno. Amen. Amen. Umwami wacu yabereye maso ijambo Alikuwa macho kandi akora anatenda ibyo ibyagenewe muri iki gihe yeye anaandaa yote ni wakati mu buryo budakuka. namna Isezerano ryasohoye. ilitimia. Amen. Muri kimwe cyose Kila Imana yaragisohoje. Mungu alitimiza. Ubwo ukoze turabwizeye Ile huduma tunaamini ko ari Imana yabiduhaye kama ni Mungu kugira alitupatia ngo ukomeze sote isubize. shika nguvu kanisa. Amen. Amen. Kwizera Tunaamini ikigirizo cy'ishingirwa ritandukanye nk'uko byabwirijwe na mwene data Branham kama vile ilivyokuwa na ndugu Branham ko n'Uwiteka aravuga. kama Bwana asema Iyi broshuri ivuga ugushingirwa nasema no kuonewa na gutandukana. kutengana. Turabyizera Tunaviamini ijana ku ijana mia kwa mia nk'uko Branham yabivuze. kama vile Branham alisema. Branham yavuze ati Branham alisema hivi guhera kwa utangia hapa kuanzia hapa kugera ku mwisho kufika kwa mwisho. Uwiteka aravuga. Bwana asema Iyi broshuri turayemera. hii broshuri tunakubali. Inyigisho ivuga ishingirwa Nasema ndoa na talaka au kuolewa na kutengana. turayemera Tunaikubali kuko iri kwerekana Mungu anatuonesha kwamba n'umugore mume na mke hawako sawa sawa. Amen. Amen. Yagize Tunaviamini. kwizera. Hatuamini. Tukizera ndio. Yeye hatuamini sasa. Amen. Amen. Yumve neza. Usikize vizuri. Ndio tukizera. Yeye hatuamini. Hapa tunataka kumaliza. Kwizera Hatuamini kubijanye n'ishingirana. Kufuatana na kuoana. Ibyo tutizera. Yeye hatuamini. Kubijanye n'ishingirana. Babisize. Inyigisho y'ubugaramu. Mafundisho ya Mungu. Ati nje nzabasuzuma twese. Itakuwa single.
tuyize ati ya nini? atugene Ati mkubali. kukuvuga ati ndi padiri Sema mimi niko mu buzima bwanjye bwose ndani ya maisha yangu yote nta mugore nzaje natafuta mke. ibyo ngo tubyize Ili hatuya inyigisho y'ubugaragu yigisha ya mtumishi yigisha kubisaba anayeomba inyigisho ivuga kwigisha kubisaba gukorera Imana n'umugaragu nzakorera Imana ndisimateri natumikia Mungu niko kusingo. iyo ntari inyigisho yacu Ile sio fundisho yetu. inyigisho yemerera umugore Fundisho n'umugabo inakubalia mke yigisha ko mwishyurirwa kufunuliwa umugore umwe kwa mke mmoja ukumbi ndetse ko hirya y'ibyo na mbali ya hayo ufite abagore kama wiko barenze umwe ari umunyabyaha kama wiko mwenye dhambi. ibyo nabyo ndo tubyize Nabyo tunaamini kuvuga ngo kusema hiyo ufite abagore babiri kama kuna watu wawili umunyabyaha wako mwenye dhambi ibyo nabyo ndo tubyize bila kujiamini kuko hari habera wakuwa kuna watakatifu abagore benshi wanawake. abaye amen Amen. ni inyigisho Fundisho yemerera abagabo yemerera abagore benshi inakubalia wake wengi. inyigisho yemerera abagore benshi Fundisho inakubalia wake wengi. yigisha ko umugabo agomba Fundisha kama mume kugira abagore benshi kuwa na wake wengi. iyo nayo si Ile nayo sio fundisho. iyi byose yashize kuvuga Yote wametia kwa utaratibu. inyigisho ivuga ngo Fundisho inasema hivi. bakwizeye umugabo akwiriye kugira abagore batatu bane Watatu wanne. iyo ni inyigisho y'abadayimoni Fundisho ya pepo mchafu. n'utuzabizana Na mtu ataleta hapa. Atamwambia ondoka. kuyongorera hanze Kwa nje wale wanawake wako kuko iyi wako ni hapa. abakozi b'Imana bayanditse Watumishi wa Mungu waliandika babigaragaza wanajituonesha ku mugaragaro hadharani. inyigisho ivuga ngo Fundisho inasema hivi. kwizera kurongora abagore benshi Kwa poligamu kwa kabisa kwa wake wengi. wegendayo kwizera Sisi hatuamini. amen Amen. ndumvikane n'umugore wawe Wende usikilizane usikilizane ngati wako. ngoweho kuzoza Tuone ni za mtitaleta uzamuha nema itakupatia yeye. tena uzamuhereza Sasa wewe utajipatia yeye. kandi bizariko Fanya. gutaha Atakutupa nje. amen inyigisho yemerera abagore benshi Fundisho inakubalia yo yigisha kugira abagore benshi fundisho kwa nayo si inyigisho sio fundisho. amen Amen. kuko Imana yigeze itegeka umugabo kugira abagore benshi Kwa na wake wengi. ahubwo kwizera inyigisho ya Bibiliya kuko hariyo kwizera inyigisho ya Bibiliya Na nini wafundisha Biblia? harimo abagabo bagize abagore benshi Na wana kwa na wake kandi wengi. turagira abagore Kwa na wake. Paulo nta mugore yari Paulo hakuwa na mke. n'abandi Wengine na wengine. Wiko. nabyumvise Mnamsikia? abagize abagore benshi Kulikuwa na wake wengi. Salomo bari bafite abagore benshi Asaro. ndetse na Aburahamu yagize abagore benshi Ibrahim alikuwa na wake wengi. Yakobo yagize abagore benshi Yakobo alikuwa na wake wengi. byemere Tunakikubali. ariko nta nyigisho Lakini hakuna fundisho nayo yo kurongora abagore ya kuoa wake wengi. amen Amen. aho byumvikana Wale inasikizana. aho byumvikana Wale inasikizana. ku bigendana n'ishyingirwa Kufuatana na kuoa ndoa. ku bigendana n'ishyingirwa Kufuatana na ndoa. ikibazo icyo ari cyo cyose Swali yoyote kizabonerwa umuti watakipatia dawa uturutse muri Bibiliya dawa kutoka ndani ya kimana kimaze kisha kugenzurwa n'abakuru b'itorero ry'akarere kanisa la Ulaya bayobowe n'umuco w'ubutumwa bw'igihe na nuru ya ujumbe wa wakati. amen Amen. bivuze
ikibazo cy'ingo cyaje swali ya nyumba yoyote, tukireba abafurere, tukireba abagore, ahubwo kijya muri ofisi y'abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu. amen. Amen. Nugira n'ikibazo n'umugore wawe, Ukikuwa na swali na mke wako, ukagira n'ikibazo n'umugore wawe, unakuwa na swali na mke wako, ukagira n'ikibazo n'umugabo wawe, unakuwa na tatizo na bwana wako, unaenda mama amenya yarangurira tunakiriwe unaki usitupe. utekereza ko mama nema waraceceka, Unawazia kama maneno kumwambia nyamaza. utekereza ko araceceka kweli, Kama nyamaza. ko nakabanga nk'ibi Mama neno nada nababwiye naambia rafiki wangu ni urugero ndi kubaha, mfano wapatia. utekereza ngo dufite abakozi ugasanga ikibazo cy'urugo Swali ya nyumba tubwize yose inazunguka katika kanisa yote. batugiye inama Wanatupatia ko shauri ibibazo kama by'ingo swali za huduma, bija muri ofisi y'abakozi, ofisi ya watumishi, barahije ngombeje wanapia ukweli umukozi uwo ari we wese yeyote ufata ibibazo akabijana hanze, uwo nta n'umukozi ntarakwiye. Umukozi uwo ari we wese yumva akabanga muri ofisi akakajyana hanze, uwo nta n'umukozi, nta n'umukozi. Kubera abakozi ni abantu bagira igitebo cyo kubikamo amabanga, bagira agaseke bakabikamo amabanga n'abana b'Imana. Amen. Amen. Aho tuba twicaye Kwenye tunakuwa tunakaa turi abakozi b'Imana, tunakuwa watumishi wa Mungu, imbere twebwe tuba turi kubareba mwese, tunawaangalia zote, tunaweza kwenda tunajifunza nyumba ya siku hii unaendelea chini. dufite uburenganzira Mamlaka ari ku rugo rwa dusare lakini nyumba ya mureba gusa unaiangalia tukakwigaho umufurere, tunajifunza kwako ukiwa ni ndugu, nanjye kuko bafite uburenganzira bwo na kubigaho. mamlaka ya kujifunza kwangu. Nta muntu n'umwe, Hakuna mtu mmoja, nta muntu n'umwe hakuna mtu mmoja ufite uburenganzira bwo kuvuga ku rugo rwa Imana mamlaka ya kusema tuna nyumba ya mtu fulani kama sio watumishi wa Mungu. kugira ngo twamagane amazuru Rudi kaletu kandi birangire uyu munsi amazimwe y'ingo, amazimwe y'ingo agenda tunazunguruka ahagarike usimamishe ugiye tuzakumva ni kuvuga ibyo mu rugo rwa Imana Tanzania nyumba ya mtu fulani tuzamuhamagara tutakuitisha kuja kuja tuambie ibibazo by'ingo swali ya nyumba n'abakozi watumishi wa Mungu. amen Amen. kandi nabo ntari bose Tena nao n'aba anse wale wakubwa wa kanisa, n'abasaza ni wakubwa wazee. rero franka kuvuga ati Franka anasema hivi, nta mudiyakoni ujya mu kibazo cy'ingo, nta muperedikateri ujya mu kibazo cy'ingo, nta n'umwadi ujya mu kibazo cy'ingo, keretse abahanzi kila wazee wa kanisa babishinzwe bajya mu bibazo by'ingo. Amen. Icyo ni kwizera Vile ndipo tunaamini. Ndivyo tunaandikiwa hapo. bigenzurwa Vinachunguziwa. n'abakuru b'itorero ry'akarere Kanisa la Ulaya bayobowe n'umuco wazee wana nuru n'ubutumwa bw'igihe. ya ujumbe wa
tugendanye na kama mimi nakutana na mahoro turagenda imbere ya Gerard naenda mbele ya jirani na mbele ya nyumba na mbele ya ndugu Ejele tugira inama mtu patie shauri nashwanye na maboko kabisa mimi nakora shida na mahoro kumbavu hawa kama vile nabasema muba hiyo bwana uwezo hiyo ile saa kuvuga ati mahoro mahoro kuna kosti wewe ashiri kuna kosa mugaruke ku jambo ry'Imana ndiye jeri na Mungu fanya akaza kavuga ati kufuraka katenda sasa abo babiri wale wa Mungu bafite ubushobozi sio wana uwezo bwo kwakira ibyo mubabwiye kupokea nao vile wanawaambia cyangwa bakabyanga au wakakataa. niyo mpamvu harimo nyinshi Ndio sababu kuna nyumba nyingi zizabona ziri gusenyuka zinabomoka mukagera ngo abakozi b'Imana ntacyo bakoze kandi aribo banzi Imana twabahaye walikataa shauri kuwapatia mukagenda mutuvuga hata mkatusema nje watumishi wa Mungu kuna watu tunaweza kujua turabizi tunavijua ibyo bagenda bavuga ile wanaenda wakasema ariko lakini Imana yo dukorera Mungu ndiye Imana nzima Mungu aliye hai dusenga tunaabudu izi mitima yacu kwezi anajua mioyo yetu sote. amen Amen. Imana irugiye Mungu anatazama vile vinavyo. ibibazo by'ingu Swali ya wakikuletea useme vile ananiangalia bijanira ababishimye bibebea wenye wanavishurutishwa bijanira ababishimye bibebee wale wanavishurutishwa dada dada reka kugendera nza mu acha kibazo cyawe kuuliza swali yako kubera ukwishyira hamwe wewe umefikia nje bijanira muri ofisi bebe ndani ya office abakozi b'Imana bazakugira inama watapatia shauri ndetse bagusengera tena watakuombea. amen Amen. ibyo byo kwizera Ile ndio tunaamini. ni byiza cyane Ni vizuri sana. kwizera ko Tunaamini ya kwamba gushyingiranwa kama kuolewa au ndoa umugabo umwe bwana mmoja, umukwe kwizera ko gushyingirana tunaamini kama ndani ya ko ndoa umugabo kama bwana ari we mukwe ndiye kichwa. amen Amen. umugabo ari we mukwe Kama bwana ndiye kichwa kandi ko umugore na mke atangana n'umugabo nawe sio Murabizi. Mnaamini. yemera ko umugabo Tunakubali w'urugo ari we kama mukwe bwana wa nyumba ndiye kichwa. ko umugore atangana Kama n'umugabo mke umugore atangana n'umugabo we kama mke ibyo kwizera nta na rimwe mu jambo ry'Imana kuna tani moja tena na asanga ko hari tana kabisa kuna icyo bizakunda Amerika kama wewe unataka unasema wewe unalingana na bwana yako ndetse ukamusura tena wewe unakuwa zaidi yako kubera ufite ibyo tegeko tukuendelesha hiyo batangiye unaanza unadharau bwana wako ntawufasha mu hautaingia mbinguni nusuzugura umugabo wawe ukidharau bwana wako kuko wageze muri ndio Amerika unafika Amerika ntawuzaza mu hautaingia mbinguni uraje kubonera na kunaambia ukweli hautaingia mbinguni nawe wa mugabo na wewe bwana nufata umugore wawe nawe hapo vibaya nawe ntawuzaza mu ijuru wewe utaingia mbinguni kuko hariho n'abagabo b'inyangeso kuna wanaume wa tabia mbaya habaho n'umugabo w'inyangeso na umugabo acha kusema bwana kuko hariho abagore b'abanyangeso kuna watu hariho wa tabia mbaya n'abagabo b'abanyangeso kuna wanaume wa tabia mbaya barahari kujya ku gihugu iwabo kwa nini haupende mke wako wabona undi musore uliona mwingine yuko zaidi yake unaenda na unapiga piga macho na wanyigwa wewe kabisa usitosheke wanyigwa n'umvise usitosheke na wako ibyo byo kwizera kumugabo vile hiyo tunaamini watu. amen Amen. ijambo ry'Imana Neno la Mungu ryadushije umuco litutia kukwanua ryadushije ku muco kututia umugabo ni umukwe w'urugo wale ni kichwa wa nyumba ntazangana hata kuwa sawasawa na mke wako. amen kandi kwizera ko Tuna tunaamini ya kwamba hatariho gihuno mu iteka hakuna jionono ya milele kuko igifite itangiriro kwa cyose kuwa kina mwanzo chote kina mwisho. amen
Amen. Igonomo y'iteka. Hakuna jehanamu ya milele. Ni vile vile namba Nta zisema. n'umuriro w'iteka. Hakuna Ahubwo bali hariho ubugingo bw'iteka. kuna uzima wa milele. Amen. Amen. Nta igonomo y'iteka. Hakuna jehanamu ya milele. Ngo basashashasha. Watakula Abariteka bashashashasha. watakula milele. Hapana. Bizagirira kwikwe. Bashire. Igifite itangiriro. Ahubwitwizera ubugingo bwo n'ubwiteka. Nituva muri uyu mubiri tuzaja mu bukwe. Tuva mu bukwe. Tuva mu myaka igihumbi. Tuva mu myaka igihumbi. Tuje mu iteka. Amen. Ngo gahunda ipanze. Nakuwa. Amen. Amen. Kwizera ko itorero umugeni bitazanyura mu rubanza rwa nyuma. Naamini kama kanisa bibi harusi atapita ndani ya mahakama ya mwisho. Kwizera ko itorero umugeni Naamini kama kanisa bibi bitazanyura mu harusi rubanza atapita rwa ndani ya nyuma. mahakama ya mwisho. Urubanza rw'abana b'Imana. Mahakama ya mwisho. Amen. Amen. Nta rubanza rwa nyuma tuzacaho. Atapita ndani. Ahubwo ni mu bukwe Harusi n'umwami wacu. na mfalme wetu. Amen. Amen. Tugiye ko hazabahagaze. Ndio kutakuwa Bazakwereka ibyavuye. watakuonesha yako yote. Babikwereke. Wamekuonesha. Babikwereke ibyo Wamekuonesha yote wakoze. nilitenda. Mwami narangiza akubwira ati kwishira Ni ku muntu. Amen. Amen. Nta rubanza Hakuna hukumu. umuriro uzaca. Bibi harusi atapita ndani. Kwizera ko Naamini ya kwamba mushiki wacu naamini ya kwamba dada yetu atagomba gutura hawezi yeye kukata nywele. bashiki bacu. Wa dada yetu. Iki ni igikorwa gikomeye Hii ni onyo kabisa ya gukemura umusatsi kunyoa nywele au kukata nywele. cyane Ni sana. gikomeye Ya nguvu tena. kitari cy'ubusambanyi Iko na zaidi ya usharati. ndetse no kogosha Na kwenda kukata hizo no kogosha imisozi na kunaanza kunyoa hii masosi yako. tubyemerere Havikubaliwi. ndetse nabo baba bageze ku mupira Yaani gawe nani unafika wakati wa kufariki. abanganga bakakubwira Wa daktari anakuambia kugira ikirendo rwabo pone uko kwakogosha tutakunyoa nywele haukubali. ahubwo Bali uhagarara ku kwizera kama kwawe kujia kwa nini kwako nawe ufite ibigere mu mutwe kama uko na pele ndani cyane ya wakoze imana tata wa agira ati genda cyane ntagiriye agegere mu mutwe nababababwiye ati umutwe ukogosha wakoze imana bazakurandura kandi nize ndashidikanya bila shaka imana izagukiza ukazogosha umusatsi wawe nubi jaribu kunyoa nywele yako. Amen. Kata nywele yako. hariho n'ibindi tuzovuga nyuma Na kuna mengineyo tutasema baadaye. kwizera ko guhamagarwa umurimo bitabujijwe. Tunaamini ya kwamba kujua kazi sio hakuna katazo. Ni ukuvuga ngo Kusema ya kwamba uwari wese kila yeyote ashobora guhabwa impano. anaweza kupewa karama. Wahabwa impano yo kuririmba, Anaweza kupewa karama ya kuimba, impano yo kubwiriza, anaweza kupewa karama ya kuhubiri, impano yo anaweza guhanura. kupewa karama ya kutabiri. Guhamagarirwa umurimo Kujua kazi ntabujijwe. hakuna katazo. Ibyo bitukwizera. Ile tunaviamini. Iyi ni inyigisho y'ubumenyi. Ile ni mafundisho ya ujuzi. Tukwemera ko Hatukubali ya kwamba kuba kwahishuriwe Korani kulifunuliwa. inkuba zirindwi twahishuriwe Korani saba zahishuriwe ibyo tubyizeye ile hatuviamini. twizera ko itorero abanyamahanga igomba gusengera mu gihe bwayo mu rurimi rw'ubuheburayo rwacu twizera yuko yuko abakristo bizakura mu bisindisha Wakiingia ndani ya kulewesha au ibyo tubyemerewe hii hatukubali. n'umufurere tubona ari kunywa Na inzoga tuko tunaona kunywa pombe. tukazumva ati runaka Kia w'inzoga mtu fulani anakunywa pombe. ni hanze Ni nje. ni uko mu kwicisha Tu wewe unakuwa fundisho yetu. ndetse na vino Tena na vile. ukagura ikiyindi Na wakati mtu
ufunge au Weka maisha. acha nipigie kule nyuma kabati. Jana soma hoga. Acha nakuja kidogo kidogo. Inzoga. Ni pombe. Kulicha. Wewe unatenda dhambi. Ni ndo tubyemerewe. Kwiyahura mu misigushi. Kujidika ndani ya Twizere ko bashiki bacu Amini kama wadada zetu. bapfundika twizera ko bashiki bacu Wale kama wadada zetu bapfunika imisatsi yabo mu materaniro. wanasuka nywele ndani ya mkutano. Mwabyumvise? Wanabilisikia. Bashiki bacu Wadada zetu twemerewe gupfunika hatukubali kutia vitambala mu materaniro ndani ya mkutano. kuko bahawe Jua alipewa imisatsi nywele mu cyimbo cy'igitambaro. namna ya kitambaa. Amen. Imisatsi wanyu Nywele mu materaniro Kwenda mkutano y'igitambaro. kitambaa. Amen. Amen. Niyo mpamvu n'abagenda bagasohoka bagashyiramo ibinywesha bimeze nk'iby'abakiri by'abakiri. Majeshi yanakuwa kama wanane na wanane. Nabyo byo tubyemerere. Navyo hatukubaliwi. Ibyo bitsatsi Zile bigenda gushiramo unaenda kutia utazi iyo biva. Hakujua kwenye vinatokea. Nabyo byo tubyemerere. Navyo hatukubali. Meshe Meshi Erike ile nabyo byemerere. Mbeleke hatukubali. Wewe uchanue nywele yako kama vile iko. Nugera hariya washizemo igitambaro Ukifika pale kama kitambaa wewe winjire mu materaniro. ingie ndani ya mkutano. Utabikoze Kama vifanya washemasi wakiwa na kuitisha bamukurikirana. wakuonie pale nje. Komera. Nabyumvise neza. Unasikia vizuri? Ijambo ry'Imana ni itegeko. Abajyakuri bashaka kwamamaza. Washemasi wakiwa na Kandi kuitisha. n'umuntu uwo ari we wese ushyira mu benshi Yote ratia hapa. yarabatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo mamlaka ya kuitisha na kuponya. Washemasi ni wajeuri ndio wanachunguza hapa. Inyigisho yacu. Ile fundisho yetu Inyigisho yacu. ni fundisho yetu. Amen. Amen. Mjani w'imitsatsi twizera ko abera Tutakuwa watakatifu bene data na bashiki bacu na dada zetu bakirimu bakuru imirimo ku cyumweru. wanafanya kazi siku ya Icyo nacyo tubyizere. na vile navyo tunaamini kufanya kazi siku ya Jumapili tunaamini. Twizera yuko abakristo badashobora gukina umupira